ji bo gotûbêjiyeke bêhtir li ser gotara nivîskar Hoşeng Hosên hat rêya Skype ve nivîskar Abdullah İmam lê gela min e mamosta Abdullah Dembaş. Ez jê pirsê dest pê bikim. Birêz Abdullah Öcalan bi çi mafekiyan got li ser çi binemayekê dibêje Kurd li Rojavayê Kurdistanê tune ne û resenê wa divegerê ji wê Bakurê Kurdistanê. Belê dema we jî baş be. Sebarek bi gotina Öcalan û di derbarê Kurdên Sûriyê da yan Kurdistana Sûriyê da ez bêjim belkî em ne bi hewceyî ku lê vegerînin û yan tekîd bikin, tespît bikin bêjin na Kurdistan heye û Kurd hene eva yani mesela êdî em jê derbas bûne û êdî yani heta dijminê Kurdan nikarin hebûna Kurdan li Kurdistana Sûriyê inkar bikin û em vegerin tarîxê û ne bes bu yerên tarîxê heta prensîpên tarîxê jî dîrokê yani hemû tişt yani wek divê prensîpên em lê vegerin tekîd dikin ku Kurd li Sûriyê ji berê da li ser xaka xwe ne û xelkekî resenin û ne ji tideran da bi mêvanî hatine Sûriye û bilesel berî sed salî Sûriye wek dewletek tune bû dewletek ferehtir hebû wek dewleta Osmanî û xelkê di hindir wê dewletê da rengekî siruştî di hindirê yek dewlet da diçû dihat ev jî ne tu mişkile bû belkî Kurdek ji Kobanî çûbê li Urfayê rûniştibe yan Kurdek ji Diyarbekirê hatibe li Qamişlo rûniştibe ew mesela siruştiye lê piştî ku sinûr hatin kêşandin hatin şêkirin di navbêna dewletên nû avakirî da piştî şerê cîhaniyê yekem Kurd bûne parça parçeyîn û hinek li bakurman hinek li başûrman eva mesela tarîxî ye dibêjim belkî yani heta dijminên Kurdan jî qebûl dikin bi van meselan û bi va zanyariyan û yani ne qabilin ji nîqaşê re dibin belkî yani mesela Öcalan eger ku vê tiştê dibêje ji xwe re ji ber ku li Şamê rûniştî bû ji bo rejîmê razî bike ji ber ku ji rojêmê îstîfade dikir û xizmeta wan jî dikir û وان جي جارنا خدمات يذكرن او مثلا يعني تكالي وان بهفدر هبون باشا مامستا عبدالله برز Öcalan gotiye ku yek ji erkênwan vegerandina Kurdên Sûrî ji bo Bakurê Kurdistanê gelo bi nerîna te di dema heda ew tiştek û Rojavayê Kurdistanê bi giştî durist dibe û Efrîn û Kuban û û Qamişlo dikarê bêje divegerê yan got erkeke pêk dênin yan dest bi wê planê kirine ku vegerên wa derbider bikin ji deverên wan يعني او تشتي ku Öcalan gotî ew gotinên wê demê bûn wê demê ew têkiliyê wî bi rejîma Sûrî re û hebûna wî û rûniştina wî di hindirê Sûriyê da jî wisa jê dihata xwestin ew siyaset berdewama heta îro li her dolayan jî ji layê rejîma Sûrî da jî ew rejîm heta îro berdewam e bi wa siyaseta xwe li derbarê gelê Kurd li Sûriyê da û Kurdistana Sûriyê da û Partiya Karkerê Kurdistan jî ew jî heta îro ew siyaseta xwe hîn neguhertiye di derbarê mesela Kurdî da tenê piştî girtina Öcalan hinekî yani wek ew dibêjin tektîkên xwe hatin guhertin tevî ku Öcalan di zindanê de jî lê seroketiya PKK heta îro ew siyasetê dimeşîne ye ne siyaseta Kurdî ye ne siyaseteke dikeve xizmeta berjewandiya netewiya Kurd siyaseteke tê meşandin ji layê paytextên ku deverê hukm dikin da ne paytextên Kurdin tiştê ku dibe îro li Efrînê yan li deverê din îro ew rejîmên ku hukm dikin li Sûriye û li Îranê û li Tirkiye û bi piştgirtina dewletên mezintir wek Rûsya ev sînaryoya tê meşandin û sercewindiyan wana têne bicîkirin tiştekî Kurdan di vê meseleyê da tune Kurd tenê qurbaniyê van plananin û mixabin hinek Kurd jî destekin di bikaranîna di cîbecîkirina va planan da yani tê watê mamosta Abdullah ku bi tenê ew aliyên deselatdar li Rojavayê Kurdistanê em bêjin edateke emrazeke ji bo welatên dagîrkir ji bo Kurdistanê wan bi kar têne ji bo ku xelkê Rojavayê Kurdistanê xelkê Kurd bi giştî her çar parça bes bibine qurbanî û planên damezrandina dewleta Kurdî ji nav bibe
يعني او نه هدفك نه وك ارمانجا كي كوجبو كرد ببن قرباني ل ارمانجا اساسي خدمت کرنا برجواندین پارتیانا یا پارتیا خواب خوا کو هیجار انجام چه بنجی جوان را نه مهمه نه پیوسته چه بسر کردان داته یعنی د باوریا وان دا حکم و دسالتداری وان لسر وی دبره هبه و خیر و بیرین وی دبره ببن و سیاست خواب مشینن و پارتیا خواه خورت بکن اوا وقت بین آرمانجا یکمینه هیجار در انجام دا چته هوله کرد به دران دکبن کرد پریشان دبن پنابر دبن چته سری عفرینه چه هات سری کوبانی چه یعنی اوا جوار نگله کی پیوستش بو وانا یعنی نبید فکرن او بیا دست پیکد فکرن یعنی کردن وقت خوا برال جمعان ببینن ایکو نوک وانجی یا انتیخن زندانن یا چکن در وی سنوران یا جی بخواه خلق بنابر ببه و بارکه در وده در کده و برای جو گوتن او الهام احمد گوتیه ایکو قبول ناکه وقت بین دری وکریه برا در کده باشه ما مستعد لسروی گوتنا دری وکریه دو ما مستعد رزان شیخ موس گوت داقیا کرن کجدما پیاده دسالتداری روجاوای کردستان گرتیه دست ده بهتر جملیون کرد روجاوای کردستان کوچبر بونه دروی روجاوای کردستان بنرین تا اف در بدربون و کوچبر کردن خلک دبره نابگره وی رکابتنان گو پروژه کو بری 22 سالان هاتیه بحث کردن جهب جهت که يعني ما او ريكابتن او تشتيك او جلان قوتي او تيكاليا برد نقابة وجلان وحكومتها سوريا دا او ان ويدا ما يبون لسياستها حرد لا ينجي حتى روجا ايرو بردوامه در حق مسألة كردي دا يعني حرد لا يجي رژیم سوریه ذاتا با يعني بناسينه بهبونا كردان ناكي لسوريا وجي وره و كردان تنيجي بكي لسر عرض يعني كرد نامينن اوا سیاست حتی روجا ایرو بردوامه و پارتیا کارکر کردستان جی ذاتا مثلا کردی ند برنامه وان ده و نجی خمه که جوان را یعنی جوان را برجواندیا وان وک پارتی وک گروپه کی چکدار و سروکاتیاک سیاسی و لشکری او جبو به کار خود کنه هیجار ند رنگه کی وک کراسه کی کردی لسر هیا او بخوا آنها دستگاه و چه سازمان وان و سازی وان دهندر کردستان سوریه دا تشتک ناو کردی لسر تنانه و نجی قبول دکن ناو کردی کسی که جبلی وانا بکار بینه نه تنه ناو کردی سمبول کردی آلا کردی همو تشت قدغه همو تشت چه ناو تشتی که کردی هبت کردستان سوریه دا جبلی بخواندن دانا زمان کردی تشتی که کردی ده ناو سازی انداتنه ده ناو دزگاه انداتنه یعنی و تشتكي كردي بالا وان دتنا ناخذن به مساله يعني وقت برنامج خوي سياسي دا بكار بينن وتفكري برنامج وان برنامج وان بياننامه وان بارتيانا بياديجي و بككيجي و تفدميجي تشتكي كردي كيد نابني وحتى تفكري وثيقه عهد الاجتماعي يعني بوقت دستوري كي يرو كردستان سوري او نابليت كان باكور سوريا به حكم دبه دوی وثیقه داجی تشتکی کردی تنه وگری وثیقه هانا کو نهاد شکری جبو وقت رژیم فدرالی چه ببل باکور سوری او جی تشتکی کردی تنه نه یعنی کار وان نه کار کی ج بر پرنسیپن نتوی کردایتی تن بله هذا ما بس باشا ما مست عبدالمدام تداخل کردن کو ته خدمت پروسه کردی نکن باشه ما بس جه ویران کرنا به هزاران گند و کشتنا بکشتندانه به هزاران لاوین کردین روجاوای کردستان باکوری کردستان باشور روجالات لروبروی ترکیه دخواست پی بگه چه آنگو بتنه بس خدمت بو اوجو بس کشتنا کردان بو نه وقت برای مگوت یعنی نه هدف تنکرنا کردانه تنكرنا كردان وك آلا وكته وك يعني يك جا انجامنته كرد قرباني سياستك يعني او سياست هيرو ارمان جاوه هدف هو اساسي بنجهين
خدمتکردنا برجواندی و پارتیه و وک منظومه پارتیا باشا کارکری مامۆستا کردستان. عەبدوڵڵا پرسێک دوێ دەدا کەنگی ڕێگریە لێ بێ پرۆژێ بێکردن چ تێخواستن هەتاکو ڕێگری لێ بێکردن حتى روشا روجهلات ناوين بوی رنگیه و معطيات للسر خاكا هاي بوی شوينا وحتى تيكاليا ناو دولتي بوی رنگينا و وقت بين فايدا وان ذهبونا في منظومه ده هي خراب كارتينن هر رژیمک برنگه کی خراب كارتينه او و بمينه يعني يرو لجهه کی ایران فایده جدي بنه لجهه کی امريكا جدي بنه لجهه کی رژیم جدي بنه وحتى تركيا جي جارنا يعني استفاده سلوك وان دكه جو كار وان دكه ولو برنگه کی نه مباشر نه ديركش به حتى فايده دولتين جيران ودولتين مازن انزل هيز ذهبونا و هزيدا و سازيدا هبن و بمينيا واگر بخوازن روشك جواب يعني بيشر روشك باستقرار بآرامي لمنطقة للدوارة تشيكن بالتأكيد أو روشة و منظومان نبشك بيج بريفابرنا و روشيرا باشا وەکو ئالیەن کوردی مامۆستا عەبدوڵڵا وەکو ئالیەن کوردی چ ژوات تێخواستن تاکو پرۆژەک ئەنگۆ پرۆسەیەکی پێشکەشکن ڕێگری لەوێ سیاسەتە پەیدێ بگرن دوێ چ بکەن خطيت باوريا مدى لاين كرديين دن وبطيبتي رو لسر ساحة كردي جي ناسكرية انجمن اجتماعية كردي او ايكو وك هيزا كي لتنشت او يعني لبرانبر هيزا تهفدامت تشكيش كرن او جخرا يعني تيكالينا ساز بكي كو انا به خديين برجوانديين مستقبلي دهندرة سوري دا قانع بكي كو برجوانديا وانا لقل يك انجمن اجتماعية كردي و باشتر بيا بجي كرنا سياسات وانا دهندرة سوريا مستقبلي دا و برنگه باشتر لقل وانا وري مشاندنا اگر کاربن سیاستک لسروی اساسی آوا بکن و تیکلین لسروی اساسی جی آوا بکن بوان دولتان و خادی برجواندین گوره را دهندر دوره دا و طبیعتی دهندر سوریه دا و کاربن ورن قبول کرن و بین قبول کرن جی خیبالی وان هیزان دا و از تشک نجی اشترا بیجم ایرو بری چند روزان وزیر دروای امریکی گوتنا که خدا معهدا از ویژن بلکی معهدا هوفر انستیتویا هوفر لزانکوی استاتفورد لکالیفورنیا تشتک گوته بو تشکی گلکی پیوسته دبیجه ام امریکی دمینن د روجهلاتا فوراتا و ام سپاس دکن قصده هیزن سوریا یا دموکرات کو شر باش کرنه اویک لی اویا ناده واتایا کو اونا و باش بنا جبو حکم کرنا و دوره د پیش روزه دا جبو حکم کرنا دوره د پیش روزه دا ام بحوجي کس ندنن ام بحوجي هیز ندنن کو هیزنا مقبول بنج خلقه دا و هیزنا کو خلقه تمثيل دکن گەلک سپاس بۆ نویسکار عەبدوڵڵا ئیمام کۆ دریا سکایب لێگەڵە من بوو گەلک سپاس مامۆستا